ča je ča, reći ću vam ja. Dragi gledatelji, dobrovečer i dobrodošli u još jedan trdi ča kafić. Večeras je naš gost, jedan od najpoznatijih autora čakavskih, ali i ne samo čakavskih pjesama, a sigurno jedan od najpoznatijih kompozitora z Gromišćine, Vinko Škaron. Vinko i ja se znamo, nećemo reći od kad, ali jako puno. I upoznam sam te najprije kao kolegu s gimnazije, a poslije kao glazbenika. Da. Bili smo djeca, mladi smo bili. Da. Bilo lijepo vrijeme, smo bili mladi. Ja. Ali ti si to lijepo vrijeme iskoristili i za dosta svirke, ne samo tu po ovim Maškaramini, Krasici, Čavjani, nego i po inozemstvu. A početci su od 15-16 leta, kako se momci skupe, pa vježbaju, grizu i tako dalje, pa to preraslo u malo ozbiljnije. I na kraju je to završilo, 80-ih let smo šli, bili običaj, nekako pokušaj da se bolje preživi, s obzirom da je bila ovdje počela kriza. Ovdje je uvijek bila kriza. U Jugoslaviji pa smo šli sa sreće za Austriju, Njemačku, Španjolsku, Švicarsku i tako. To smo svirali po skijaškim centrima i od Berlina do Beča, show program i tako. To je bilo vrlo naporno. Svaki dan sviraš 6-7 ura i tako po pol leta i onda doma na pauzu 15 dan, po 15 sat, tako dalje. I bilo je u to doba se dobro zarađivalo. A i onda dođe do zasjećenja jer to su teško napori. Ali jedanput sam s Vitasevićem govorio na početku njegove karijere, pa on je isto neći po Švedskoj gore. U Skandinaviji, da. Ali rekao je da je to zapravo gaženo kime se peče zanat. Pa jesam ga spekal prije toga, ne? Ne moraš pojeti samo tako, da. Onda moraš skupiti ljude, 6 ljudi. I moraš vježbati 2 leta da biš postigao nivo da sviraš po diskotekama, ali Pari sa DJ-em. Kada pusti glazbu, ti nastavljaš tu istu pjesmu da li svira. To je od sounda do kvalitete, to je bilo... Nisu imali ženske bendu, to je bilo malo problem, ne? Zač. Bolje da ženski, až onda bude problema puno, onda bolje da muškarci kako visu da su, onda to nekako bude, iako je... To je naporno delo. Troši vidim se da je to lijepo, ali ti lijepo sviraš, ali to je brutalno da bi teško delo. Ako nisi dovoljno dobar, imaš manje gaže iduću i nižak je cena. To je borba, nema tu mi ti pa baš ne bili simpatični. Ako on na kasi ima višak sredstava, znači da je ben biti dobar. Ako ima manje... Sorry. Reci mi, zašto si se uopće počeo baviti muzikom, glazbom? Kako je to pitanje? A takovo? Dobro, ja sam počeo 6 let, tu blizu, ovdje uz Kaštel je bio moj prvi učitelj harmonike. Prepoznao mi izgledamo sebi u školicu i tu počelo sa harmonikom, kasnije sam gitaru i imaš voju, imaš taj jedan poriv da se time baviš. To je neobjašnjivo, to je jednostavno poriv da si tu. Vjerojatno malo i želiš biti centar pažnje, to je ljudski, ne? Što predstavljati. Znači malo ega mora biti. Ega mora biti, inače Rolling Stonesi nikad ne bi bili Rolling Stonesi. Laž je da ideš na binu, tako, želiš biti centar pažnje. Svaki koji na bini taj želi biti taj koji će, osim taj umjetnički poriv koji se dešava kad počneš nešto skladat, kad daš nešto svoje, to je sad druga dimenzija, ali je realno govoreći, onaj ki na pozornici, taj želi biti onaj koga svi gledaju. Nismo rekli da su početak zapravo, ono što ja znam, bili Azorije, tako. I to bude ono klasika, ne? Kad kupuješ instrumenti na Trstu, priješ kupiti trtalice, žice na Trst. Danas imaš na MP3, na USB stiku, imaš par tisuća pjesama, više ne znaš šta bi slušao. Mi smo kupili ploču, pa je čak i 2 za skidanje dionica, gitare, onoga moraš, pa potrošiš je, stano trči. Ja, stalno po istom vrti. To je bilo, danas imaju mladi klinci, mladež kad uči gitaru ili bilo koji instrument,
sve na internetu, sve škole su moguće i sad su stvarno svirači i mladi ljudi daleko bolji nego mi onda, to je za 5 klasa su bolji. Ma dobro, niste ni vi tako loši bili. Ne, nisam spomenuo Azure, to je bil moj i naš nekako najveći uspjeh u biti, s obzirom da smo bili ovuda, pa i šire, dosta poznati, imali smo svoj album. Ali reću da bi malo čak isto vremena, 96 smo ga napravili, stopali smo i na nekim festivalima, Miku i tako dalje, bilo je pjesama kad sam ja pisao, skupa sa Vlastom, te pisala tekstove i prvi izašlo par pjesama koje se još uvijek pamte. Kad si počeo komponirati? 90-ih let. To je počelo sve opet sa Vlastom. Napravili smo... A Vlasta je? Vlasta je moja stara kolegica, prijateljica koja je napisala 99,9% stihova za Vladu koju smo Juretik. Pa ne postoje dvije Vlaste. Ne postoje. Na ovoj regiji ne postoje dvije Vlaste. To je sinonim za tu Vlastu. Da, ne za drugu. To je bilo... Nastupili smo skupa sa Makijem, Džomalačić Makij na Miku 94. godine. Leta sa Malicom za 5, to je ona polkica, veselica, da. Pa smo bili sa Majke Bože, pa sam je Zuri, pa još je bilo toga. Onda je krenula neka bujica, tako smo radili pjesme, delali smo pjesme za druge pjevače i to saživjelo. Da, Azuri su band i bili isto poslije 20 let, bili smo tako posloženi ljudski, uvijek ima boljih svirača, gorih i tako dalje, tako smo se bili naši da je to stvarno je bilo to na nivou i kvalitativno i tajno. Recimo s tog albuma bilo 8 pjesama, 7 pjesama na ovim listama i ovim... Da. Kako se zove? Top listama, da. Bilo je tu štokavice, čakavice, neki spotovi. Ćeš možda iskoristiti i za eventualno pustiti u emisiji kakav spot od Azura. Majke Bože pas. Ti si za me rojena, moja ljubav sudbina. I kad škuro prepasa, zvedrinišćem te ja. Nisi meni igračka, ti si bila moja, zavjet vera i mir do spokoja. Sreća imam, ti si mi, pohodim s manom si, a kad čuro prepasa, zvedrinišćem te ja. Ti si Majke Božje pas, s neba anđela glas, moja lipoto ti, sve si meni. Jedan još kad smolim dan, oči kad pobjede san, nebo na mojoj je strani znan, pa me zbudi isti glas, ko da Majke Božje pas, zalavik skupa, zavezal je nas, pa me zbudi isti glas, ko da Majke Božje pas, zalavik skupa, zavezal je nas. Sreća imam, ti si mi, kamo hodim s manom si, a kad šuro prepasa, zvedrinišćem te ja. Ti si Majke Božje pas, s neba anđela
moja lipoto ti, sve si meni. Jedan još kad znovim dan, oči kad pobjede san, nebo na mojoj je strani snan, pa me zbudi isti glas, ko da majke Božje pas, zavavik skupa, zavezal je nas, pa me zbudi isti glas, ko da majke Božje pas, zavavik skupa, zavezal je nas. Zavezal je Ma djelali smo dakle sa dosta pjevača, počeo od Radovike Šverko, Alena Vitasevića, Ivica Jusića, Klapa, Fortunarka su bila nabirana u topu. Bilo je i pobjeda na festivalima, bilo je Dore. Kada je bila pobjeda? Na Miku smo imali tu i tamo nagradica, prva, druga, treća žiri. Recimo, interesantno ti je, naime, jedna od poznatijih pjesama je Večeri boje na ranči koju su pjevali Karin Kuljanić i doajen Džani Marčan. Ta pjesma kasnije ima još varijanti nekih klapskih koji su jako dobre. Ali konkretno pisma Soli, recimo, od Klape Fortunal, oni izrazi su bili stvarno sjajni. Ta pisma dobila, ta je Paška Čakavica, nagradu za tekst, nagradu za najbolji aranžman, za izvođenje, za sve osim i bila druga u žiriju. A dobila se nagrade. A dobila se nagrade, da. To je dobro. A dobro. Da, tako da smo bili s našom pjesmom bili na Splitu, na Euro natjecanju na Dori. To mi je jedna od držih pjesama. Kaj je bila na Dori? Ušla je u finale, ona je bilo dvije izlične večeri, pa je ušla u finale. Lakše je kad se kraj ne vidi. To je na Štokavici pjesma, nema Čakavici. Muziku delaš na već gotovi stihi ili... Većinom je delala Vlasta na gotovu glazbu, koji je bilo jednim dijelom i obratno. Pogotovo kad smo delali kantate, mi smo imali jedan super projekt, kantata Svetoga Bartola 2009. 100-godišnjica naše tu crikve u Cerniku. Kantata je bila nominirana za Porina, nismo dobili, ali je bilo to već uspjeh, tu je bilo nekoliko pjevača, a najjača je bilo Radovika Šverko, pa je tu bila Katja Budinčić, koja je potekla na neki način na Radovečkoj skali, o tome ćemo neći kasnije možda. Jer od pjevača i to mi je jedan od dražih projekata. U principu najčešće je Vlasta u velikoj većini pisala tekst na gotove moje neke ideje, glazbene, tako da. Onda bude kasnije usaglašavanje, grubo ovo, grubo ono, pa se to iskaranje, dogovore, karanje, tako da. Konstruktivno karanje. Da, bude to svačega, ali u onom pozitivnom smislu. Da, dobro, Vlasta je temperamentna. Ja sam isto, ja znam. Ti mi djeluješ ovako jako... Da, do neke mjere. Surađivao si s dosta pjevača. Da li imaš nekoga svoga koga preferiraš? Sad svaki ti je na svoj način drag. Ovo nije sad oportunizam, nego svaki ima neki svoj stil. I jasno da pokušavaš da ti pjesmu prilagodiš nekomu komu to više manje paše. Ne pjevat belcanto Alen Vitasević, niti može pokojni Vinko Coce pjevat pjesmu kao on pjeva. More, ali na neki drugi način. To opet bude bolje ili lošije, ali znači svaki ima neku svoju škatolicu kad se bolje snalazi, kad mu bolje paše stilski i tako to bude. Ajmo sad čuti još jednu pjesmu. Kubiš ti predložiti? Večeri boje na ranče. Večeri boje na ranče. To je jedna prekrasna pjesma. Vidjet ćete.
jedno mesto mene tamo čeka, na kušinu oglavan ne spi, s jutrom kave dobri ljudi probudi. Jedna sina, ali hladni delo, a kad s noći krenu ribari, ter su starom brodom vrnuli. Ter su starom brodom sanjam svitlo lanterne, sinjam srcu moju luku i od svih na svitu dražu, teplu žuljevitu ruku, zrelo grozje vino staro, staru klapu, zlatne zore, večeri, boje narače, sunce kad dotakne more, večeri, boje narače, sunce kad dotakne more. Jedno mesto mojega djetinjstva, trdo si me korem primena, I sve moje, ljubav za sva vremena. I sve moje, ljubav za sva vremena. Sanjam svitlo lanterne, sinja srcu moju luku i od svih na svitu dražu, teplu žuljevitu ruku, zrelo grozje vino staro, staru klapu, zlatne zore, večeri, boje narače, sunce kad dotakne more, večeri, boje narače, sunce kad dotakne more. Čaje ča, reći ću vam ja.
reći ću vam ja. Reci mi, bil si na koliko festivala? Pravo autor. Ja. Bilo je Split, Dora, Zadarfest, Mik, Skala. Skala, da. Gromička Skala, to je jedan prekrasan festival. To je Gromički festival, dakle, vaš domaći baš, ali ja bih rekao i vaš, misleći na tebe i na Vlastu. Kako je nastala Skala? To je specifični projekt. Vlasta osmišljava projekte Gromičke katedre. To je bio jedan od težih, ima puno teških projekata, u smislu da je to puno djela oko toga. To smo počeli raditi kao Azuri, u početku su pjevali klinci, pjesme, ovaj veći koji postoje. A Azuri su bili ko prateći bend. Da, onda 2002. je došlo do ideje da se to konačno malo stavi na svoje mjesto i da se snime nove skladbe. Naši prijatelji koji znamo sa festivala, naši koji žive pa i šire, oni su dali besplatne pjesme i imali smo audicije. Na početku bila Njeta, Gužva. Na audicijama svi da moru pjevat, pa se to pomalo spuštalo na manji broj. I već smo imali 19 skala, ali 15 u ovom obliku, tako da ima ukupno preko 300 skladbi je poteklo. Isključivo na Čakavici, to je poanta, to je festival. Čakavici. I isključivo su mladi pjevači, a ne već afirmirani, tako? Koji nisu bili na nekom drugom festivalu. I tu je, i imali smo dogovor sa drugim festivalima, u početku Mik, pa je Varike Šal, jedan pjevač, predstavnik, najmanje jedan je Šal. Godina kad je bilo na Miku i 6 prijašnjih skalaša. Da. Ako sam dobro brojil. Pa i sad imamo suradnju i sa festivalima Krapina. Ide jedan naš predstavnik Kre na Krapinu, a Kre i na Splitski festival. Poanta je da se da mladim ljudima besplatna šansa odu preko ovoga jelenja. Dobiju šansu više, naime mi ima se platimo, to je veliki trošak, Bilo se za donesi, ovo čuti još jedan spot, ja ove odjela. Kad će vrime od kruha i grozja, kad će ura za nas dvoje sveta, rujan čara spliče drage pjesme, tepli dani Miholjskoga leta. Kad će vrime od kruha i grozja, smokve zrile i mladega vina, damnite na vrata, topelju sunce moje, ti si ona prava, njena jedina. Damnite na vrata, topelju sunce moje. Niš drugo ne triba i niš ne čekajmo već. Leh dojdi da čuješ, sreća ti imam lipo za reć. Svaki tvoj smih je za me srića vela, svaka suza tvoja i moje oko žuli, srca su naša zakucala skupa, a mi smo ih na vrime čuli. Kad će vrime od kruha i grozja, kad će ura za nas dvoje sveta, rujan čara spliče drage pjesme, tepli dani Miholjskoga leta. Kad će vrime od kruha i grozja, smokve zrile i mladega vina, damnite na vrata, dopelju sunce moje, ti si ona prava, njena jedina. Kad će vrime od kruha i grozja,
vrata dok penju sunce moje. Ti si ona prava, jedna i jedina. Da mi te na vrata dok penju sunce moje. Ti si ona prava, jedna i jedina. Ča, reći ću vam ja.